nako ke ya bosupa wa iso amogela dikgang tsa Botswana television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Letona Masisi yo kwa Germany o tlhotse a buisane le ba lekgotla la dikgwebo la ko go bangoka go dira kgwebo mono. Mo sarela tautona lopa peo marumo hatshe kwa Sudan. Letona wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera a itlhophela Dr. Michael Osi go nna mothusi wa gagwe. Petisha shobanyane ke yona ka puedi a tlamatetsong ka mogela a bodi amogele bope go nyantla tirisano mmogo mo mohameng wa peeletso fa gare ga mafatshe a Botswana le Germany e kailwe ile nonofileng e bile puso e tsweletse ka go atolosa le go tlhabolola diphetogo go tlhofofatsa maemo a go dira kgwebo mo Botswana le go ka babeeletsi. Letona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile se fa bua le bagwebi ba bagolo kwa Germany kwa phuthegong ya merero ya tsa kgwebo ya Botswana Business Roundtable kwa Berlin, Germany gompieno. Lehatshe la Germany le le itsegeng ka itshulolo e kwa godimo mo Europa le bileng le tumile ka tiriso ya maranyane le atolositse mosepele wa lone mo go direng ka methale e mesha le ka maranyane mo mehameng ya dikgwebo tse di potana le tse di hagare. Lehatshe la Botswana le lone le itshegetse tema ka maitama a lone a dithabollo meleletsa go goroga kwa dithabollong tse le go nonotsha tirisano mmogo le la Germany go sologela mahatshe o mabedi molemo. Botswana's long-standing management of our economy attests to our readiness to effectively host sophisticated global multinational companies. My government is accelerating the implementation of reforms to improve the ease of doing business in Botswana. To date, we have approved the establishment of the Board of Investment, which I chair, an authority that will oversee the implementation of reforms through advocacy. Maitama a kabakanyo itshulelo a leta gore Botswana a atolose thabologo go akaretsa peeletso ya bagwebi ba ba ikemetseng mo mehameng ya botsogo le go godisa mohama wa tsa maranyane. We are committed as a nation state to carry out the research in collaboration with others to develop electric mobility. And I have news for you. Come August or September, depending on the scheduling of those concerned, we will be launching our own home-produced electric boat in Botswana. We still have opportunities for the lending of healthcare investments, particularly that we want to push private investment into this area to some of our commercial centers around the country. The President spoke about the Gaza region, which is a confluence of 4 countries. We have been out promoting to say, because this is going to be a massive landing point for international tourism, we immediately need a thriving private health facility. Mosepele wa thabologo ya lehatshe la Botswana le mohamo wa go dira kgwebo di le ba mo tshiamelong ya go rotloetsa peeletso ga bagwebi ba Germany mo mehameng ya dithabollo ka go harogana le gore ba ba dirang kgwebo ba kgone go dira sente. Largest off-grid power solution company in the world, whose founder and CEO is also here today with us. And actually, we want to set up a Botswana entity for BBOX, but to cover primarily the rural areas in Botswana, which doesn't have too much access to plugs, but in particular to export it as a Botswana product to Zambia and Zimbabwe, where power solution is really of utmost importance. We have undertaken critical skills training and competency development, particularly in areas such as hydraulics, mechatronics, and pneumatics, among others. We are keen to position Botswana businesses ready for German and European markets. Thus, we want to and are ready to work with German businesses in Botswana. Your participation signifies a shared belief in the potential for mutual growth and prosperity. The President has highlighted the impressive strides Botswana has made in creating a conducive environment for investment, characterized by political stability, economic reforms,
and a focus on key sectors such as technology, tourism, renewable energy, agriculture, and education. Lefatshe la Botswana le eletsa go nna le itshololo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 mme le kaelwa ke maitlamo a lone a tlhabololo a thomontšha kgotsa reset agenda a gape a rotloetsang gore le gokotse theko ya dithoto le ditirelo kwa ntle ga lefatshe mme le oketse thekiso ya tsone. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Berlin, Germany. Baeteledipele ba mafatshe a Afrika ba itlama go lwela gore kgaolo eno e kgone go itirela melemo ka selekanyo sa 60% ka ngwaga wa 2040. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o gateletse seo fa a bua mo phuthegong ya Africa Vaccine Manufacturing Accelerator kwa Paris, France maabane. O Tshidile Onkabetse wa tswelela. Go thagoga ga bolwetse jwa COVID-19 go ne ga baka tatlhegelo ya matshelo ka bokete ga maitsholelo tsa mafatshe le megama ya dithabollo. Mogama wa botsogo mo kgaolong ya Afrika o ne wa ketegalwa le go heta mme se jaanong sa tama mafatshe go itsolopanya le go heta go bereka mmogo go netefatsa pabalesego ya bokamoso jwa bothe ka go thusa mafatshe a Afrika go itirela melemo ga senela ruri le go nna le bokgoni jwa go ka nna malala a laotswe mo thaong go ka thagoga se ga jaja The unequal access to critical human vaccines and life-saving resources in Africa is unacceptable in today's age. We challenge the prioritizing of corporate interests over human lives as a disservice to our shared humanity. This is especially critical in the light of the current disparity where 1% of the continent's vaccine requirements are produced locally in the continent. It is against this reality that African leaders have collectively set an ambitious target to locally manufacture at least 60% of the total vaccines doses needed on the African continent by the year 2040. There is no doubt that the delays in reaching lower-income countries and communities with vaccines cost lives. We cannot allow the same thing to happen next time. And there will be a next time. History teaches us that the next pandemic is a matter of when, not if. That's why WHO's 194 member states are negotiating a new pandemic international agreement on pandemic prevention, preparedness and response. Equitable access to vaccines and other tools is at the heart of the WHO pandemic agreement. Lefatshe la Botswana le thomame mo go atoloseng maitlamo a go thabola mogama wa go itirela melemo go nonotsha maitlamo a botsogo jwa senela ruri. To highlight Botswana's perspective, we have proactively implemented policies, programs, and ambitious targets to foster the growth of local pharmaceutical sector. By enhancing our capacity and leveraging the expertise of entities like the Botswana Vaccine Institute, which is initially focused on livestock vaccine production, we're gearing towards expanding our production capacities and capabilities to encompass the development of human vaccines. Let me, on that note, conclude by urging each one of us to carry forward the momentum from this event, to stay committed and laser-focused to our collective goals, and take bold steps towards a future where every individual, regardless of their background and their circumstance, has access to vaccines they need to live a healthier life and to thrive. Mafatshe a tsweletse ka go tshwaraganela mosepele wa go atisa le go diragatsa maitlamo a mafatshe a dithabololo tsa senela ruri tsa 2030 a thomamisang gareng ga tse dingwe botsogo le boitekanelo jwa sikalo motho, phologolo le tikologo. O Tshidile Onkabetse, Botswana Television, Paris, France. Maosarela Tautona Resla Batsogwane o tlhalositse fa lefatshe la Botswana le manokeng maiteko a peo marumo hatshe go hedisa dintwa kwa lefatsheng la Sudan le go buisetsa puso e tlhophilweng ka ga molaong. Ha bua mo phuthegong ka maranyane le Botautona le baeteledipele ba puso ba ile maloko a lekalana la kagiso le itshireletso la lekgotla la mafatshe a Afrika AU o tlhalositse fa lefatshe leno le manokeng maiteko otlhe a go tsisa le dula le kagiso mo lefatsheng la Sudan. Baeteledipele ba bane ba buisana
bua ka seemo sa sepolotiki le itshireletso kwa Sudan ngwaga morago ga go dumelanwa ga moalo wa lekgotla la AU o supang ka ga ba tsileng go rarabolola seemo seo ka teng godimo ga mo modulasetulo wa AU re Musa Faki Mohammed ona rola pego ka seemo sa sepolotiki kwa Sudan sa monakong eno lefatshe la Botswana le tsene phuthego e leloko la AU le dumelang ebile le tseela kwa godimo go rarabololwa ga dikgotlang ka kagiso ga mmogo le go rotloetsa kgaolo e senang dintwa ebile e tlotla ditshwanelo tsa batho le molao ga re tswelela re dumelane mo pusong e seng ka ga molao motheo unconstitutional regimes kana go ntsha puso e thopileng ka ga molaong ka ditsela tse seng tsone re dumelana mo goreng a go buisangwe go salwe molao morago the rule of law yone re dumelana mo go yone yaanong le rona re dumelana gore a ntwa dieme with immediate effect go batwe tharabollo ya sepolotiki mme ebile e nne e le gore e ka ga molao mme e rile modulasetulo a suboka la bogelo ene re Msoweni a supa gore kana dintwa tse di dirwa ke gore batho sepolotiki sa bone ba batla go se gore ba se tshege thata ka gore o mang identity politics ya kana bua ka teng o mang wa tumelo mang and it complicates the whole scenario ya ke sone se go teng arbe ndi betsa ha tseano re find a political solution to this problem rather than dintwa to silence the guns ke merahi yote e bua jalo di mahatso ote bo gorumente bote ba bua yalo le gore a go nne le dikgoro tsa go tisa dithuso humanitarian corridors di bulwe ite batho ba bone thuso ka ra go le dintwa yana batho ba sotega go displaced batho ba kana 10 million batho ba go mahatsing a sele ba tshabetseng go sele around 2 million yana mo ile gore ga gona la haile batho gore ba ka itshetsa ka tsela intseng jang di bui ka go farologana di kaile maatlhodi wa lekgotla ya ditsheko tsa pereko re Gaidupi Makgatho yo o tlhokafetseng ka matlhatso beke fetileng e le motho yo boikanyego a dira tiro ya gagwe a sa boife sepe ka nako e ne le moatlhodi wa kgotla ya tsa pereko kgotsa ya industrial court di bui di tlhalositse seo kwa tirelong ya segopotso sa botshelo jwa ga Rre Makgatho mono ga borone mo tshwarela tona re Slam Batsogwane e ne le mongwe wa ba baneng ba tsene tirelo eo a rutlwe o nkutile Thamagi Moatlhodi Gaidupi Lengoko Makgatho o na tlhomea go nna moatlhodi a kgotla ditsheko tsa pereko ka kgwedi ya Phatwe e rogwa ka ngwaga 2017 mme o na segeditse maemo a go fitlha a tlhokafala. Moatlhodi Makgatho o na sekisa dikgang tse di farologaneng tse di tlhokana le kelelo e go godimo le maitemogelo a letlanya bahiri le bahiriwa mo dipharologanyong tsa bone mo tirong. Moatlhodi Gaidupi o dirile tiro ya gagwe ka botlalo ka nako ya faele Magastrata go fitlha e nna moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa pereko. E ne e le motho yo neng a lorato a re rotloetsa go gola mo tirong. A very huge heart. Ka bra judgment e mo hela na a convictila ba bua tsana di bua mo sentence. Ha ke setse ke kwala no a ka kwala e ke pelele na no ba nna mo judgment e kwala ke the magistrate was emotional. Hey, ile la ka ke mo romela ba re phone we are rubbish. Ke ke nya pele kana ke jaji thamo na kwa re ke bua rubbish ka ro bua rubbish ba lelwapa ba kaile moatlhodi Gaidupi e le rre wa lelwapa yo neng a letlanya ebile a rata thuto. O ne a rata thuto thata o tlhokafala jaana a le mo legatong la bofelo jaaka a ne a dira dithuto tsa doctorate. Bibi was an exceptional bed hunter. Na di bola ka saragantshwana. Humanities that lay no good in them. Humanity. Yeah, I did not get out of the homo. Homo, I don't know. Here I am, more Rabu.
mo go tse dingwe moatlhodi Gaedupi go tlhalositswe fa e ne le mogakolodi wa tsa semolao. And that patience and that humility e ne e le moatlhodi yo neng a le pelotelele mo babueleding segojana ba tswang ko tlase a ba neneketsa jaaka bana ba ithuta tiro ya bone ya go nna babueledi. Particularly the young ones who are still trying to find their footing within the profession. Pele a tlhomea go nna moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa pereko, moatlhodi Makgatho o ne a tsabakela mo tirong ya gagwe ya semolao e le mmakaseterata makgotleng a farologaneng a mabotlana go ralala lefatshe leno. O tla bolokwa ka moso ko motseng wa Matšhaneng. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Weso o lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela. Tona wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera o tlhomile Dr. Michael Osi Mothusa Tautona se se tlamorago ga go tlhokafala ga Mothusa Tautona wa pele Dr. Saulus Chilima mo kotsing ya sefofane beke e fetileng ka Mantaga. Dr. Osi ke mothusa moeteledipele wa party ya United Transformation Movement e neng e eteletswe pele ke Dr. Chilima. Dr. Osi wa dingwaga tse di 50 le borataro kgotsa 56 o itsege thata le modiragatsi mokwadi le modulaganyi wa ditshwantsho tsa motshikinyego. Go tlhongwa ga gagwe go lejwa go le maleba ka jana dikitso le maitemogelo a gagwe a tla thusa puso go lepalepana le dikgwetlho tsa lefatshe leo le go rotloetsa ditlhabololo. Motshwarela mokwaledi wa papadi le madirelo mme Johanna Segotlong a re lenaneo la go rotloetsa lefatshe la Botswana go diragatsa tumelano ya lekgotla la mafatshe a Europa le a SADC e tla wela mo dibekeng tse 3 tse di tlang. O tlhalositse jaana kwa phuthegong ya babegedi ga mono ga borone fa lenaneo leo le nnile le seabe se segolo mo go tokafatseng itsholelo ya lefatshe leno. Tsholofelo Tombale wa bega. Tumelano ya tsa kgwebo ya lekgotla la EU le mafatshe a SADC e neng e tshwanetse go naya mafatshe a le 3 mo kgaolong ya SADC bokgoni jwa go gweba mo marakeng wa EU e beilwe monwana ka ngwaga wa 2016 kwa Kasane. Le fa go ntse jalo ka nako eo go ne ga lemoga fa mafatshe ao a ne a tlhoka thuso go ka kgonagatsa maitlamo a tumelano e. Ka Mopitlwe 2024 kgwebo ya Silibi Pico Citrus e ne ya nna le thobo ya ntlha e e atlegileng morago ga go amogela thuso ya dikitso go tswa mo lenaneong le. Thulaganyo eo e ne e itebagantse le go thusa company e go kgona go rekisa kwa EU le mafatshe a mangwe. We had also sponsored for 2 years the national product. Gape re ne ra thusa maloko a lekgotla la Botswana National Product Association of Botswana go ya ko ditshupong tsa Global Expo. Maloko ao ke dikgwebo tse dinnye le tse di fagare mme dikgwebo tse di na tsaya kwa lefatsheng la Germany go ya go supa dithoto tsa bone. To present their products in Global Expo to the participants. Le fa go ntse jalo, moemedi wa EU o ne a gatelela gore go wela ga tumelano eo ga go reye gore thuso ya bona mo lefatsheng leno le yone e tla ema. We have agreed with Africa an EU-Africa investment program. Re dumelana le mafatshe a Afrika ka fa tlase ga thulaganyo ya EU-Africa investment go beela ko thoko 150 billion euros go mo dirisa mo Afrika ka bophara. Bontlha bongwe jwa madi bo dirisitswe go aga ditsela tse di botlhokwa mo kgaolong eno. E nngwe e tswa kwa Walvis Bay kwa Namibia e ya kwa Maputo kwa Mozambique e kgabaganya Botswana. Namibia to Maputo in Mozambique, crossing Botswana. Tumalano eo le kgatelopele e e dirile mo mehameng wa kgwebo wa lefatshe leno ke nngwe ya dikatlego tse lefatshe leno le di boneng jaaka le tsweletse mo mesepeleng wa go fetoga go tswa mo itsholelong e e ikaegileng ka ditswammung go ya ko go e e ikaegileng ka dikitso. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Tekatekanyo ya bong e ka kgonega fela fa bomme le borre ba ka tshwaraganela dikgang tse di ba amang go tlhomamisa gore go tsewa ditshwetso tse di maleba. Se se builwe ke molaodi wa kgaolo ya Good Hope Meitane Mathumo kwa phuthegong ya bana le seabe mo dikganyeng tsa bong kwa Good Hope. Go tlhalositswe fa maikaelelo magolo a phuthego eo e ne le go tswa ka methale ka thusang go akaretsa dikgang tsa bong mo makalaneng otlhe gore dikgang tsa bomme le borre di tlhalogangwe botoka. Pelphuduhudu wa bega. Mme Mathumo a re tekatekanyo ya bong ke dikgang tse di amang bomme le borre ka jalo gore go nne le katlego go botlhokwa go ba akaretsa mo dikganyeng tsa mothaleng go thusa go fetola maikutlo a bone tebang le boikarabelo jwa bone kwa ditirong kwa malapeng le mo setšhabeng.
o tsweletse ka go tlhalosa fa tekatekanyo ya bong e ka thusa go tlhabolola le go godisa matshelo a batho ka kakaretso gore re a go tswa ga mongwe le mongwe a ba kgona go supa gore mme nna go tsamaisa dikgang tse tsa gender ko lephateng la me ke a go dira mananeo a ntseng jang potso e be nna gore a mme mananeo ao a tla tlisa pharologanyo e leng gore ra e tlhoka re diraeng ka pharologanyo se e leng gore ko bohelong se tla tlisa pharologanyo e re e tlhokang mo matshelong a batho ba rona. Gender mainstreaming is not just about gender-based violence, it's about mainstreaming our policy, our national gender policy. Maikelelo magolo ke go rutuntsha setšhaba ka melao le tekatekanyo ya bong. Implemented in the district to make sure that it thusa the national one. Molaetsa wa konokono e ne le go supa mosola wa tekatekanyo ya bong mo maphateng le botlhokwa jwa go arogana dikitso ka dikgang tsa bong. All of us are affected into infusing issues of gender. Rotlhe re amega mo dikganyeng tsa tekatekanyo ya bong mme fa re tlhaloganya mosola wa tsone ebile re di diragatsa maphata kana boeteledipele ba kgona go tsaya ditshwetso tse di maleba. You'll be able to gore rona re leng teng from minister. Tekatekanyo ya bong e tshwanetse ya rotloediwa ka jaana e tlotlomatsa ditshwanelo tsa setho le gone go rotloetsa katlego ya ditlhabololo. Pearl Puduhudu, PTV News, Good Hope. Kwa tswara di bepegalana te ha dikgang tsa rona Thato Kgosimore o emetse jaro go gonela tsa metshameko. ke a go leboga jalo le bile sa moka tsa metshameko tsa Botswana Tonight tla jalo ka Thato Kgosimore motho madume a re bepego e go se tlhoeng bosigong jono setlhopha sa Bank of Botswana Dust Club se kwa disephenyo ya sone ya bolesome paka eno se sena go fenya sa buane ka dintlha di le 35 go di le 24 mo motshamekong wa ligi ya Southern Region Darts o tshamekilwe maabane ko holong ya Bank of Botswana mo Gaborone ka go molelekwa ka pego. Setlhopha sa banka ya Botswana kana BOB ba tsene mo motshamekong o neng e le bobedi wa tikologo ya bobedi ya paka eno ba na le letsogolana le fa godimo ka dintlha di le 27 go tswa metshamekong e le 11. Motshameko o neng ga ntse ka dikarolo di le 3 e le singles, doubles le best of the best wa bo o se bonolo mo stopheng sa buan jaaka BOB ba gapa karolo ya ntlha ya singles ka go kodisa dintlha di le 21 fa buan bone ba kodisa di le 15. Mo karolong ya doubles setlhopha sa buan sa tla se tokafaditse tshameko jaaka ba kgona go fenya karolo eo ka dintlha di le 5 go tsenela sa BOB. Mo karolong ya bofelo ya best of the best setlhopha sa banka ya Botswana BOB ba taba itsolopantse jaaka ba ikokonyetsa dintlha di le 11 go tse 5 tsa buan go fenya motshameko ka kakaretso ka dintlha di le 35 go di le 24 sa buan. Seo ya ba ile phenyo bo le 10 ya Bank of Botswana go tswa mo motshamekong e le 12 fa buan bone ba kodisa tatagela bo 5. We've got a lot of challenge because all Bank of Botswana is re na le dikgwetlho di le mmalwa setlhopha sa rona se se go thaimiwa mme dithopa ka bontsi di rebile leitho fela go tla go tsena mo nakong eno sengwe le sengwe se tsamaya sente ga re ngongorege le sepe. Motshameko wa darts o ka ya go letlhakoreng lengwe le lengwe go sa kgathalesege gore o itse go le kafe. Go sa kgathalesege gore o gudi go le kae but e ya go ngole go tota game ya di-darts di ngalo tota game ya rona re ilositse le gore ne re palelwa ke go heleletsa game mo go teng the doubles gore go tswala the last that ya ga go ya go supa gore game e hedile go gona ha ne rena re se shapo teng bone they were sharp because na ba sa diego mo double tsa bona. Phenyo ya BOB e ba togela ba kgonne go ikontsha dintlha di le 30 fa buan bone ba huparetse dintlha di fera bongwe go tswa metshamekong e fera bongwe e mo go yona ba fentseng e le meraro mme ba kodisa male ka gangwe mo modung a motshameko o mongwe e ntse e la liki ya kono borele kgotla la Botswana Darts Association o tshamekilweng ka labone BDFA e fentse Police A ka dintlha di le 30 bo fera bobedi go le 20. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone.
Mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Motorsport Roslyn Mamalukos a re maikaelelo magolo a kgaisanyo ya mafelo ano a beke ya Johannesburg Desert Challenge ke go fa batshameki sebaka sa go itlhokotsa le go tokagatsa tshameko ya bone go ipaakanyetsa dikgaisanyo tse di tlang tsa maemo a kwa godimo. Kgaisanyo eo ya letsatsi le le lengwe ebile tla bo e tshegediwa lekgetho la ntlha e na le karolo tsa dikuta, di-quad bikes ga mmogo le dikoloi. Tumelo Tafila. Kgaisano ya Johannesburg Desert Challenge e tla bo e tshwaya tikologo ya ntlha ya Botswana Off-Road Racing Championship ebile e le ya bobedi ya lekgotla la Botswana Motorsport National Championship. Lekgotla la Botswana Motorsport la re le motlotlo go kgona go tshegetsa kgaisano e tlang ka nako e go ka bong go tshwere kgaisano ya mabelo a dikoloi ya 1000 km desert race e tumileng ka leina la Mantshwabisi. As far as preparations are going, I would say everything is going well. The route baheditse go emaka, they were wrapping it up last night. Dipaakanyo di tsamaya sentle. Dikoloi di go phadisana sekgala sa 80 km e le ditikologo tse tharo. Dikuta tsa ba batona ke sekgala sa 29 km e le ditikologo tse thataro. Fasa ba botlana e le 20 km ditikologo tse tharo. Re ka solofela bapagami ba setlhopha sa setšhaba ba akaretsa Kagiso Stephens, Yuan le Cosmos, fa kwa bomme e le Elang. Banana ba ikwadisitse ba le bantsi. Se ke sesupo sa gore go na le kgolo go tsweng kwa moding. Re ikgolagantse le ba sepodisi thata go re thusa go sireletsa bapagami ga mmogo le balatedi. We have them very much involved in assisting us. And then we also have our marshals that help us on the route to make sure that the riders, the drivers, even the spectators are safe on the route. Mopagami wa dikuta wa setlhopha sa setšhaba Cosmos Mamalukos o ka ile fa kgaisano e tla mo thusa go kala ipaakanyo ya gagwe. Just like any other, it's another national race on the calendar, and I come just as prepared as any. Obviously, with the game plan of winning, it's been an up and down here, but. Fela jaaka dikgaisano tse dingwe ke tla ke ipaakantse ka maikaelelo a go fenya. Mopagami wa go tswa kwa Afrika Borwa Wade ke eno ke nang ke phadisana le ene se se tla nthusa go kala tshameko ya me. It's been a back and forth thing with him, and he's quite a fast guy, so you know he keeps me on my toes, which is a good thing because I love the competition. It keeps me going, it pushes me to do more every time. Gareng ga bakgweetsi ba dikoloi ba monogae ba ba solofetseng go iteisana borathanako ke Khalil Hussein Class P V6 Esco a phadisana le mo Afrika Borwa Gideon Jacobs yo tla bong a le mo Class A ka V8 Porter. Mamalukos eno solofetse go phaphasetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo boemong ba ga Ross Branch yo senang go gaisana ko. Lekgotla la BMS le solofetse go dirisa kgaisano go thusa batshameki go ipaakanyetsa dikgaisano tse di tlang tsa Dimawe 200 ga mmogo le Rally Morocco. Tumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Mo maitekong a go kala boleng jwa batshameki le batsamaisi ba motshameko wa taekwondo lekgotla la Botswana Taekwondo Federation le tsoga le tshegeditse kgaisanyo ya bobedi ya 6 Series Tournament kwa batshameki ba ba dirileng bontle ba tla lebogiwa ka dietsele. Kgaisanyo eo ya 6 Series e leng ya bobedi ya tse tharo tse di tla tshwarwang pele ngwaga ono ya fifing ya go dirisiwa ke batshameki go kokoanya dintlha tse di yang go dirisiwa ke lekgotla la World Taekwondo go tsenya batshameki ba monogae mo dipalopalong tsa lekgotla leo. Kgaisanyo eo e ya go akaretsa batshameki ba dingwaga tse di 10 go ya kwa go tse di 21. Properly identify the calibration of where our athletes stand in world record standards. As we know that our Botswana Taekwondo Federation is affiliated with the World Taekwondo, which is the governing body of our sport internationally. So we're trying to maikaelelo a rona ke go bona maina a batshameki le batsamaisa motshameko ba rona a tlhagelela mo dipalopalong tsa lekgotla le le okametseng motshameko wa taekwondo lefatshe ka bophara la World Taekwondo ka gore seo se ka dira gore ba itse motshameko o mo go tseneletseng. With such confidence and such vigor, and also knowing the rules and regulations gives them an edge within their fellow participants within our African region. So this is where we're just trying to make Botswana athletes world class. That's our mandate, that's our goal, and that's our vision that we're trying to strive for. Kwa bokhutlong morulaganyi wa kgaisanyo ya ngwaga le ngwaga ya BDF Table Tennis Open
Thobo Mahlatsi a re morago ga gore kgaisanyo eo e eme lebaka la dingwaga tse supang tateng ya letlhoko la madi ba itsolopantse sentle go isimolodisa mafelong ano a beke kwa Babusi Hall mono Gaborone go solofetse batshameki ba feta 92 go tswa kwa ditlhopheng tsa table tennis sa mono gae go phadisana kwa kgaisanyong eo ya ngwe letsatsi le le lengwe Pego ka Tlamelo Montshusi. Batshameki go tsweng go ditlhopheng tsa dithuba Ruba, Smash Maniacs, Nghabe, Maikano le Kgatleng Table Tennis ba tlo ba iteisana borathane kwa kgaisanong eo go phadisana mo letlhokong la borre le bomme ga mmogo le banana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 15. Ke tsaya ke re in terms of growth re bona dipalo di tla ka bontsi ha re lebeletse gompieno last time re hosting go sena under 15 at under 15 mo ka gompieno bana ba tla ba le bantsi as compared to the last tournament. Mosireletsi yo wa bomampodi jwa kgaisano eo e bile le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa table tennis a re ba ya go dirisa kgaisano eo gape go tlhokoletsa batshameki ba setlhopha sa setšhaba dikgaisano tsa Region 5 tse di yang go simolola kgwedi eno ya fifing kwa Angola. It will be kind of a preparation and national team e le gore next week ya emela ya Angola so phadisano ya gone e masheka. On top of that under 15 aka we itse re hosta di Africa Championships youth so le bone kgwedi ya tlang ba tsana mo camping ba compete so ke ntse ya gona phadisano e le gore mo tla batla go prove gore ke mo national team mo tla batla go prove gore ne ke batla go tsena mo national team. Looking at Kahansenri gatisa ka demo campaign outside but not just for me but ke dumela national team ya rona go mpeo ka pitlo go performa botoka ya la thata compared to the previous tournaments e leng gore as individuals re ntse re performa ka teng. With the review from the previous tournament yang Abi Open of which I lost in the final to Bakamaloka ke ka dirisa gore mo kgaisanong ya bofelo e ke neng ke le kwa go yone e neng e rulagantswe ke Banghabe ke ne ka fetsa mo maemong a bobedi fa morago ga Bakamaloka mo nakong eno ke ikitele sehuba go gapa bomampodi ba kgaisano e ke mentally fit ene ke make sure gore ke avoid tse ke ira gore di nkganela go wina tournament. Bomampodi ba kgaisano eo mo letlhakong la borre le bomme ba bagolwane ba ya go ikgapela seetela sa Gauta le 1000 pula fa ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 bone ba ya go lebogiwa ka 600 pula le seetela sa Gauta. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa ke nako ya gore ke busetse go go o lebile Samoka a re gakolle dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Masisi yo kwa Jeremane o tlhotsa buisane le ba lekgotla la dikgwebo la ko go ba ngoka go dira kgwebo mono. Maotshwarela tautona a resla batsogwana a lopapeo marumagatse kwa Sudan. Tautona wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera a itlhophela Dr. Michael Usi go nna mothusi wa gagwe. Wetso tsa nako ya bosupa nne lekalo ba tepolo ba latela ka seemo sa bosa. Betso madume nkamogele ka seemo sa loapi nna ke Faith ke Tshabile pele re simole ka go lebella setshwantsho sa loapi maitsebong se supang ga go santse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsotlhe mme mo go la mathatso le gone re soletse gore go tswelle go ntse go apogile mo dikgaolong tsa lefatshe leno tsotlhe mo maphakeleng gore re soletse gore go bo go le tsidiko go dikgaolong tsa Ganzi Kgalagadi boroborobo Thabakgateng le Kweneng ka selekanyo sa bone go yeng go go bosupa fa mo mafelong a mangwe gone re soletse gore go ikutatse go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi go yeng ko 13 mo tshokologong gone re soletse gore kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi boroborobo Thabakgateng Kweneng le gare le bokone bothaba go ikutatse go le mololo ka selekanyo sa 22 go yeng ko 25 fa ko Nghabe le Tšhobe gone re soletse go ikutatse go le bothitho ka selekanyo sa 26 go yeng ko 28
le bosupa mo go la tshipi gone re solofetse gore go bo go thibile ko dikgaolong tse di ko borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba go thibile ka bonthabong ko bokone jwa kgaolo a le gare go angla dibata tsa maru ko borwa bothaba kgateng le kweneng fa mo mafelong a mangwe gone re solofetse gore go bo go apogile mo tshokologong gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le tsididi ko dikgaolong tse di ko borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba ka selekanyo sa 20 go enko 21 fa mo mafelong a mangwe gone re solofetse go ikutlwatsege go le mololo ka selekanyo sa 22 go enko 25 setšhaba se itsisiwa fa go solofetswe diphefo tse di mašeta mo dikgaolong tsa lefatshe leno ka bontsi jalo he ba rotloediwa go iphaphela gone go itshireletsa mo seemong seo sa loapi ke sone seo seemo sa loapi a nne boroko. Thank you for staying with us on Botswana Tonight. Now, government continue to establish various initiatives to ramp up agricultural production. These initiatives included and the various agricultural subsidies. Ms. Amanda Masir, an agriculture consultant, discussed profitable farming methods and available opportunities with the Daybreak on BTV News Channel this morning. Take a listen.